Posle Zadrugovizije, bomba. Mensur otkrio, ljubavi, jesi se pohvalila da si trudna. Pošto je salon za lepotu Zadruge 5 jutros počeo sa radom, prvo je ušao ljubavni par Mensur Ajdarpašić i Milica Veselinović i zauzeo su svoja mesta. Mensur je tom prilikom seo da se ošiša, a Milica da opere kosu i isfenira. U toku svog šišanja, Mensur se pohvalio frizerima kako je Milica trudna, pa o tome pričao kroz smeh. Ljubavi, jel si im se pohvalila da si trudna, rekao je Mensur kroz osmeh. I Milica se nasmejala, pa pretpostavljamo da je u pitanju šala, ali u svakoj šali. Mensur je zatim rekao da se mnogo zaljubio u Milicu. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.